Kushuthi ngithema ngikhula mina ngikhule eOrlando kamamkhulu wami uyabo phile laphana kamamkhulu wami kula ke sengiqala khona ke lobutsotsi ke lobu kulapho bezibuya khona ke hayi indawo okudlala yabona ngalezo inkathi kusakhona botara likabasa futhi abanye sebaba or eke mina ke abanye benokubloma nabo kabo bathubani outlet Sylvester Mfugeng uSinundu kuumuntu nje busy ngama Iceberg Iceberg abuya ngokuzolala uSinundu yashaya Iceberg uSinundu ubuya ngokuzolala ngimhalela mara ngisaba le yampilo yabo kwabona uthanda into ungeke uziyenze ungekho kuye just nje ukuthi uyayithanda uyazifisa ukuthi ube la mara ufuna ukuba la uyabona lonto le nayo le nto le ibe injalo kimi asishaya ikar benzani yo mara utara bokuyinja ke leyana ngestereni labo kuyinja leyana abeshaya imoto le ushuthi manje ivele yangikhumbuza abantu abona isibali sami njengoba ngibona isibali sami ndiwesishaya ikar ngakhona vele singikhumbuze leyatsotsi ukuthi hayi kunini itsotsi bebathi utara likabasa hali awuthi leyana beyishaya bashaya iBM kakhulu nama 525 kushuthi manje le car lezi man lezi yabo isandla semfene ukwalizwa yazi ukuthi itayara liyasipeke esikontiri eDustin ukwalizwa likhala eDustin itayara lento izwe esikontiri uyizwe kwayi ngitsheliqinisa ngidlali ngawo kudala bekunyiwe ama-page lawo amadombolo lawo bathina bophunya selesele le kusadume wona siphethe aboJomo Nsumpa kunenye bathi uJomo Nsumpa bebhizi bedila ngama-tourist zishama-tourist izinja zika yazi bafethu ekudala bekunyiwe every Saturday Sunday eOrlando simele sibukele ishow imoto kushuthi manje ziyaspina amagintsi agcwala zibuke utshontsho edrobheni kushuthi ugijinyiswa uzwa kanje uyagijinyiswa lo muntu uyagijinyiswa zulu sidubhlufu ubenza uyabadoja maqeda ukubadoja uzocelebrate ke lokushini lakhe kasi lakhe shuthi kasi nekasi yabo ngithiwa amakasi lapha ahamba so ikasi nekasi sibiniyele kanjalo azofika lenzansi akhuphuke ubona ukuthi yabona bayenza ikasi libe mnandi yabe benza ikasi libe mnandi ngalezi inkathi yonke into beyisheshile mina ke nginensize yami ke le brown fish yabo angisahlali nasejardini hayi ukuthi angihlala ejardini ngokuthi ngixoshiwe nyaya ejardini mara sengihlupheke kakhulu already ngokuya kulo ngifike ngifune ini ngicela inyuku njengoba sengisukela kule case lena kula ke sekumase sicala ngihamba neout yami ke ngithi indoda kunesipani engifuna ukufaka kuso ngithi uthini madala athi mina madala ngifuna ukuhamba ngekhaya futhi ikuphi indawo khona Bri kunenye ibhusha futhi ibhusha mokujump straight kune tavern yana bayibiza ukuthi kuseGlazini isibhekane kanje naseGlazini isekhoneni ibhusha khona ngiyakhohlwa bathi ngebhusha before ufika nje eBri kumele ngiyispana la awuthami ufuna ukungifaka la yabo bheka ke simanga la eSpanini mina ngifuna ukujinda kahle but angiyeki esathu ukuthi ngiyeka nje ngoba ingamla iyangithemba yabo ngigoqa ngokuthini ukuthi eDladlini le ushoniwe so kumele ngile wena ngikuletha la ukuthi uzongibambela for a meantime ukuthi until ngize ngibuye yabo hayi la ngala khona si and mangiya lapha ngiyangihamba nabo bani ngiyangihamba nezini nabo bravo wabo yimi ukhuse usakhile si3 iklaba Jozi sifike lapha eGlazini saplomile kanjalo eGlazini ngithi mathita mina ngithi niyazi ngizeleni bajo upatrawo wakho ngithi bathamba umcheka la ngithi hayi uthozuzwakala zilana asiplomile lapha baye kulo oya wabo bagaya ref banikeza amathutli bathenga street Smino sithi ma-pine twist yabona sihleli lapha etafuleni shapa mina ngilibele ngakule pine twist le ngifuna utshwala ngisaya ku-interview vele bathi ntwana ngithi ngoba usaploma usalinduka siyabuya baphuma yabawufunani bawufuna irobho kuphi khona lapha eBri bayaphuma mfethu ngitsho ukuthi ngilindile laphana yazwa bhuti qhamuka amaphoyisa qhamuka elinye iphoyisa lishaya uniform elinye lishaye iskipa esiblue sine emblem vele yamaphoyisa
ngibuye ekhawunteni laphana kusho ngibuye kuyoshiya le street ngama-pine twist nyana i-3 labo wasele uthi sister la majita bengihlene bathi athi le sister laba uthi awubona wokhuse kere ara kere ke ntshotsa bona se ka bane na ke salo nje ba jwetse ke salo check out hile yaka ngolo kopusha aroke sharp abo mangijika mangiphenduka ngijika ngithi nalo khata bangivimba but ethasmanga ngithi danki thama lami but ayikabi sicela uzosi-identify la kunomuntu esihamba naye la so sifuna uzosi-identify la ukuthi uyamazi umazi kanjani yabo uthi okay akunankinga thama la masambeni yabo siphuma masiphuma nje ngomnyango kumelinye isisteri lapha yani masivela lesisteri lithi hayi wasiyena man chomi hayi ichilo yarikisakhile ende lena kimuboni wasiyena ole umuthwe unyana ule yabo ngithi manje sister kwenzakalani are nakubatha ntutsa ngithi sister ubatha ntutsa usharp dinkilwe kimani na akere ya ikayichome yalo nabarikisakhe ngithi khambeni but awuvule la abavule lapha mangikhuse unjani udumbile lo muntu lo mosa kuna 2 hours baphumile la salama boko kanje inhliziyo le ekhuluma nengqondo yabo ngithi ndeni mama sekamaboko kanje khambani indoda yini ngisukela hawu bakusukela sister lithi nakubata nthusaka kubata phone yakhe licheltaka full chat sister bheka ke nama number kasakhile la singafona manje mina ngizocooperate uthola into zakho yazi le ukhusi thini ijana esihamba nayo yeni kafeka ijana esihamba nayo mureno bekombena ngayo yazi le bukhata vile bezivile bi bangithi evenini yabona ngithi ngiyabrika lapha evenini ngithi kuze kudabuke nesikhwama sami sebruku bhokade bengithi yabona bangidonsa ayidabuke siyalenga ayisenyangena sengizwele yabo ngithambe nyana namthe mhlambe kudabuka ibruku lonke yabo ngithambe nyana ithi ingene yabona angene ntanzo babona epolice station masifike epolice station ingene evenini hayi basithathe basise kuphi basise maselini selini abafike maselini basicharge ekseni basifake kule ofile kule khata lo vele kumele abambe icase yethu engicabanga umtshela nalo khata uthi ebheka lapho isa mina phela ngenzanga next umuntu oyenzile uye lo ya khuluma nalo umuntu ogandani lo umuntu lo yana nimtshele kahle antshele kahle ukuthi usakhile nizomthola laphi kwa ale phoyisa lingasibhayisikele emsamo litha indoda mina ngizela kuzokucharge ngiboshela into eso lithi mara ngimele uzwe statement sami nama ngithama lami statement sami mina ngiyatshela mina ngenzanga next kwenzeke so athi uyabhala athi mara sesizobona ecourt ngaba ngisemasimbini fira zange sitrale isikhathi eside ngalicala sitrale boma 9 months 9 months angihlakaza lapho masifika lapha na le sister la ngitshela ukuthi hayi indoda abheka ke wena awuhlabelanga abaphansi wena ngithi okay ngizobahlabela kanjani ngisetshele sister lami yazi sister lithe mina ngazi indoda mara ngikutshela ukuthi bayoqokotela wena ngithini sister yazi li proud ngarayidi lawyer state lawyer ngithelo ungiphuze usiphuze from sisakhulunya icase baba ngoba khona la le sister lithi kimi mina mangibuza ukuthi ngicela umbuzo ukuthi usister ukuthi ungaze kanjani mangabe uthi uye ongikhombile etavern ungibona ungazi kanjani ngoba kwaye scene of crime bengekho la kwenzakale lento abomenze yona bengekho so ungikhomba kanjani lapha yazi uthini lo lawyer ya uphendulile mos umntana wami ufuna enzeni ufuna ngibone lapho ukuthi man into mina ngingazange ngiyenze inhlanyisi yazi namhlanje sangihlanyisa la iGroupman lami isangihlanyisa mfana yale ngangazi mele nje ngitholilwe nje phezulu nje yazi mele ngitholilwe ephezulu ezokwazi ukuthi siyisebenze lento ngoba ama evidence nawo ma transcripting nawo yonke into akhuluma yabonisa ukuthi kunama point abawamisile lapha ukuthi sigojele esakile le sister lithi yena uyizilisha ngizweni lithi ukhozipha khore wabona korufariwe nje khozipha khore wabona ufariwe uthini manje ayachalisa umntoli ukuthi bathi ukhuluma manga ngoba manje uyabona ukuthi uboshiwe ngithi ngikhuluma manga ambuze usister ukuthi bengikuphi mina
ngitshela ukuthi akambuzi ukuthi mina bengikuphi makathi wena uye ongibone ngoba le sister lifanga ukuthini ukuthi nase tavern ngikhonjwe yilo lithile lingikhombile e tavern kuze ambophoyisa bangibamba ngikhomba ngaziphi ngingakwenzanga next lazi kahle la sister deep down ukuthi angizange lenzeni imfethu ama transcript alo yamuntu kusho ukuthi ama transcript amawuthami I statements alabantu lesana as complicated si asihlangani at all yabo mangamaje sithi kune lawyer mhlambe sithi besinawo la manje sikhuluma kanje na ibhizi ngibheka ama transcript bezosho ukutshela ukuthi ama point yala na sebamplant ugazi la lapha ngaplanteka nale out na sethulile sokuyisinoko naye yona le ukhuse sokuyisinoko naye namo bayikubuza sephendula ezinye izinto nawo omunye umuntu nje oyenza ukuthi size siboshwe bambuza ezinye uphendula ezinye izinto eziyale ezingazwakali bambuza ngami and then lo muntu umkhombeleni lo hayi lona mina ngimkhombisa ukuthi bese ngizwe induku kakhulu bese ngishaywe kakhulu and manje futhi uyu umuntu engigcina ukumbona mangiphuma negirlfriend yami lapha na eTavern so bengifuna ngifakazela abatshele labo phose ukuthi mina bengingekho lapha na kulesine abathi ngiyenzile bengikhapha umfazi wami yabona le question nami kimi ke seyi1 ukuthi mawuzothi bongekho wena la ubanjwe kuphi ngoba ubanjwe khona lapho bathi bo lapho ula ubanjwe should lo nto uyenzile ingene kule yasejele ezijele lamasimo Sun City ayisiye Sun City sharp hitlabane Sun City sifike Sun City D-section isihambe sifaka B section isonto likuphi lile A section bakhale ngemali yerent ka bafowethu manje sibangalana kubhadala irent dani isikhafula sethengiswa mpintshama yabo njengoba ni2 mele ngikhiphe 2 clip irent ejele yeah but mele sikhiphe 2 clip for umbhede yabo ala hasikushuthi sukulala legubudweni ngithi ini phela mina ngisinge first offender nenzani manje manenza kanje mina ngithathi kanjalo impethu mina ngingamali ngizobhadala ngona siqede nabo baba kanti vele nabo baba vele ingqumkha yabo baba vele kunekhathi abasipana na kusho ukuthi kunekhathi le specific for the lased yabo makufike ingakho lifenzani ithanda ukufaka abonyuwane ngathi bazifrostana yabo kusho mabibheka ngedress code masifika lapha na ayijika mina ngibhadale mina hayi mina ngeke awukhisibanga noma ngabe 50 kanyana ubadize istemfana ngithi hayi namali ngizoyikhipha mina futhi sinabo ugwayida nabo ngizoyenza nje ngizokudonsa ama 22 Stevenson asiki Stevenson ngiyazi bali Stevenson ngaphandle 7 tire kusho ukuthi ngikhiphe 120 140 khiso nkolodi 6 tire ke ngikhiphe la ma 20 ngibanike lapha na kuyibatho siba abantu abaphila lapha ngokuqala si-attend court masibuye ku Friday masibuye asisabuyeli kulela SL10 angithi stretch SL10 asisabuyeli SL10 shothi masibuye sihlangane nenye Grootman yazi ukhuza ithama nekhusa ngizwile bathi uhamba noSimanga ngingabi na stress hayi sikhuphuka chabhekanike lapha eselinami ke bheka okhusa utshela le ukuthi hayi mfethu esisabuyela lapha eSL10 nalapha eSL10 basifunana nama 150 nani bahlanje bhekanike yazini kunento zeni ezilenzansi khona into zeni enizishilo lapha eSL10 ngithi next mashidam lawa nento zami zokugeza nempahla zami zokutshinga bathi okay sharp asambeni asifaka kuphi SL8 kuphi iphezulu kushuthi zithi SL10 zithi SL8 phezulu ayikhona lapho guys siblomile lapha no la master ijele Sun City ba master ngo6 la master ijele hambe kahle baba busisiwe ovulayo kunovalayo ngelinye ilanga uyovala khona umntana wakho lana yayo inkulumo yasejele yabo yasabonga ehamba nabo baba hamba banika ikhiya zabo into ezinjalo yabo seziyepitori yeah kanti aziyipitori next la reception seduza shawu isiboshwa nozobona or thi kube khona ogula uzobunti abantu fast kanje sezibuye epitori lekhiya khona lapho hayi zithi boma 6 o'clock da bane bafaka inkonzo ngo6 da SL8 ayi yabona ile moral nami ngidubele
mangilibele ngibhizi haleluya yabo mangilibele ngibhizi ngishayeleza ekanti ngithinta abantu ngaleselini yabo bayaphuma bayeza yabo sekuba mnandi eselini esontweni sesibaba baninginyana nengoma siyahlangana yabona ingoma yazingoma meseshaka kaMompela iyavuselela umoya ongaphakathi yabona ayinami sengivuselelwa umunye umoya powerful asengiyapreacher lapha ngiyapreacher emani siyezwa masilibele esibhizi esiyezwa man ukweng hey yini khala ay mina ngitshele na mhlambe abantu becontract ngithi akucheck icontract yazi ngicina sibone ngathi bayalungisa la etshela abajayo contract ngalesikhathi 6:30 enhle 7:30 angeke yabo asonto ithuleke sonto kube grand lo kuyasiplomile namawuthi ngala ngala toilet insekulelo kucinyiwe thina sisafuna ukuthengisa ingevu ngapha sibhizi izolo lasejele libuye ibulu busy esashale kanti uzumunyela shaya kakalathemba sibali yalezwe akukakenye into sibali imnandi lezolo hayi nakhona uzwenzana ngithi siboshiwe akubhizi lapha asayazi yaqala lento lena manje kweng nini ay the outline ithini ay noma sekuthiwana simangalele enzakala lenzansi i-escape ngithenzakala kupha la sel10 la enzansi sel10 athi escape lena ay labantu laba bebashaya ingoma le-escape yabo bayiplane sebaba na 2 months baplana le-escape kusho ukuthi bebayiplana date nasifika la bebabhizi baplana le-escape yabo lena masifika kulona set ngabo but babangasifaki babangasitsheli but the way istory mase singena sesihlanganisa nepuzzle uyabona to labantu labo kushuthi ingakho bathanda ukuthi baba amaZulu kakhulu ngoba bokwamazulu kube nani kube nezitrinyane zasezimo and especially amacala serious attend high court yabo azenzani letsotsi emini zishaya ingoma emini zima ngaphandle zishaya ingoma siyakhitha masibele zishaya ingoma lezi zasezimo ngala sibhizi siyasaka lezi masishaya ingoma ngala mangachathula zathula mayiqhubeka ngo qamuke la elingiyana kwazi ukuthi mokungaphuma ikhanda owele pepsikar kusana stress baphuma bonke lapho leyo 20 iphuma yonke la ngale form ibuya ingena futhi khona ngale ndlela ebuye ngayo ngene ephume ngayo ngoba mama masebekhulunywa kuthiwani masebafika letintisi iquantum limamele nawo madoda ngama R5 ngama AK nokuthi ndoda uyazi uyapha ngithi sikushiya la sikushiya khona yabo but ngene bazolanda abantu babo bona into abayizele bona bazile ukuzolanda abantu babo wena usho ukuthi manje sozokhuluma lo wena uyakuthi mina ngibalekela kuphi bazobona ukuthi bakushiya kuphi azibuye le outlays asithulile lapha ithema sidinga umuntu past 3 to 4 ayishi alarm le escape yasesunset hawu abantu baleke 20 kulabantu ababalekile laba kubuya ngakhi kubuya 4 16 yonke gone isho le alarm ngakusasa ayithiwa kune escape bonke abantu abasele abase10 bonke abasele babathathe bobavalela kulinye iseli la khona kuyiseli kuthiwa liyapoka yabo babafaka kulelo seli lelo abona siyodlula siyophaka kusini umuntu kwemadoda khambeni manje sizwile lapha enzansi kuso bafethu ikhanzakalani yabo uzwa kamotha thini iyamotha balekile okay right lezi zibuyile sikhona kunenye awuthamba to spider istuke nje sistuka se spider kanti isho isimanga namba ngambile ndoda esinambe ngiphumile umuntu ngifika lapha ngibona amadoda ama R5 nama AK angiyambona udayila angilungile manje ngiyabheka lesakunyana lela mhlambe uzongikaba uma 10 years nyana yo cabanga sengibaleka yo ngifuna impilo yami kaye mina lezi ezinye zithulile zifuna ukukhuluma elangeni lesi3 bangilanda sibuye court
masibuye khoda sharp inkonzweni siyoba ngiyakhuluma ngiyafakaza enkonzweni testimony ukuthi hayi bafethu uNkulunkulu unawo amandla fethu yabona abanye abafethu batolile abanye yabona nanoma uzogwetja yazi ukuthi kusuke kwamandla akhe ugwetjwa ngokuthi manje mhlawumbe wena bowuthandazela ukuthi uyangaphandle sikhona ezinye izinto mhlawumbe uNkulunkulu azivimba afuna ukuthi uziqedela ngaphakathi but angisimbongeni kuko konke lokho akwenzayo yabo khona lapho mfethu sicedile sontweni bafike labo khada labo sibanga mtshali nami ngiconfident ya thama lami mangitu asibovu ngaphandle mse sipilari sonke kanje sibovu sibovu phela bukoronel bonke shuthi bamajele baphathi bamajele abumphathi nani yabona sishana amanye amagunya engiqala uwabona nje la wayibavulise master amangiphuma le mangiphuma ivele ngibambe la nakhona ukubona umuntu akakubamba ijengile ukubamba ngepa yabo le pa yasimanga yabo yasimanga uyashotha mala yabo sengihlahla amehlo umoya ongishaka ubhlungu kanje lo inhliziyo le ongishaka ubhlungu kanje lo yini ngayo ayithini indoda awusitsheleke mangisihamba kanje le enye uyabona lo muntu okugwaza lo manje indoda awusitsheleke iyathama lami indoda awusitshele kahle ubalekeleni wayi ubaleka uphinde ubuye ngihleke la phela ngingahleka ngathi bona ngibaleka kanjani eshali ngempama la yabona impama ebrr eshanga sathi athama lami ngizangibaleke yabo le ngibaleke ngishaya ngithi ngizangibaleke mina thama lami singcwele inyembezi amangijika ngapha nawo majida squatile lapha ahlabe bewahlala lapha eselteni naba squatile lapha ngithawo mawuthintini nenye ngixoxa ithi into nisimong impitha ngazi but nawu balekile bungekho phamusa ngithi sengizobatshela ufithi bangifakile ioffice elincane kanje tafula yizo zonke ezigcwele leclever lezi zamagunya ndoda wayo wena ubaleka uphinde ubuye mina ayangibalekanga kudonsela iphepha bheka la akusuwe lo lo muntu lena ngisamboni kahle yabo iphepha lesithombe sami yabo dokethi nyana uthi iphepha ngathi belisedoke liphethe yonke into yabo balibekele bayibonisa bathi ubani lo mazi mina lo bathi indoda kusuwe lo ngithi yimi lona angithi manje sengidakwa yini into engishayile liyapende le mongene esansithu sasonyuwana bakushanga ipende la yabona ngizizwe amapiyano yabona riding liyakhona bayenza khona la yaba kushuthi ungahlangani nabo madala stoki simile ubonakala ukuthi yabunywana bobani yabo so kunaleyo nto leyo lapho angayinye iminyama ngithi phela bengisazi bengene ngiyiphara vela ngisaziboni ukuzibona yabo ngithi amas bathi indoda kusuku yabona ngibhekisi sengibona riding le yabo uthi manje yimi lona kwamampe ngithi yimi lona bathi indoda mama kuwelo waye umnyama la umhlophe ngithi hayi la bathi wawushile la mara la ushanga la wawushile ngithi akusukusha lokuthi amala mongena esensithi benza kanje yabo anyway yimi mara lona yabo bathi indoda manje wena awubale kuphinde ngithi mina thamana mangibalekanga mina njengoba ningibona ngibuye court ngibalekeni ngoba ngibuye court bathi yawo ubaleke ngithi hayi lolu langa leyo mayenzeka riding leyo besibuye off mayenzeka riding besibuye off azange sibuyelele eSelten behlala khona eSelten but thema sesibuye court kulo Friday leyo sibuyele esel 8 besihlala la besihlala esel 8 ningabiza nanoma ubani thina so sel 8 uzonitshela impethu indaba le escape yangidimaza kakhulu okay ngidlule kuyo le ndaba le escape wona bhuti yabo nalabantu abangibophisele lento engingayazi nabo bangikhawatha nabo kahle nje bangilimazile bangimoshele impilo izinto eziningi bafulile ukubona bafula uthando lengane zami uthando lemedium kubo bayafukile waye ngalesikhathi ngisihambile trial after the escape maqeda kwenzeka kudlule boma 1 month 2 months basigweba bangishaya nga 15
So now kule 15 years ugcina uhlala how long? ngihlale ngasho ukuthi ngihlale 9 years yo impilo Brian mina ngisase low nyana ngibeke kanjalo yabo why because angakaspani yabona if bangibiza ngingakwazi ukuthi ngiyospana and kwanawo ama-parole officer wami ngiyakwazi ukuthi ngireport ukuthi sengithole ispani endaweni so kanje na kanje nginama skills amaningi skills secomputer nginaso skills sase butchery blockman nginaso skills ingimani ngine-skills ezigrand ezisharp eziningi nje yeah motivation ngikhona ningi nje ulwazi engilaziyo kakhulu carpentry kwenza kufaka ama ceiling ukufaka ama kitchen unit ceramic tiles shuthi imisebenzi nje enida izandla yabo imisebenzi enida izandla nengqondo I'm available ayikhi ngasho ukuthi ngu handyman ayikho into engihlulayo as long as ifuna izandla ayikho into engihlulayo futhi ayikho